pathian in puan na le riat tirna dong durin lo in puat sei ro le. Rich Froning is the champion of the 2011 Reebok CrossFit Games. And Rich Froning is the fittest man on the planet. The fittest man on earth. Voi li lai lo ni to pier phek khat kat fitness lam boi pui le ngai sang tu tena an chiat lo tak crossfit in el na milang sar tak Rich Froning hi July som ni pakat sang khat zakwa somriat pasari khan Mount Clemens Michigan USA a lo pianga tuna chuan country music lo pian chuana the birthplace of country music anti Tennessee a chengmek thung ani fit nga le injikwa sang ni in anu pui hi Hillary Froning ani Cookville High School a kalin basketball e football a khel ve thina a thiam pol tak ani ve nge ani kum sang ni panga a high school a zo hian Walter State Community College a baseball scholarship amua amai ro chu baseball khel chun som ai chuan fire department a na tho thang zo ka heta thok chung hian Tennessee Technological University a lekha azir chun som pa ngal ani fire department a tho nu hian crossfit in elna lama hian atui chhawviawa kum sang ni soma tang khan alu chin tak tak ta ani crossfit in elna hian loman thanem tak dongin the fittest man on earth loman te hial dong thei ni ma se chung jong chu isuro puinan a hlan tlat zela azak khar nuaya Galatia bungruk chang sompali ti ta tu achu nge ani hei hi kum sang ni soma a chut tir kha ani ome kum sang ni soma khan na satakin loman pakhat na la turin kain buat saya ka du thu sam ram ka thlen zo lo awang khan ka nual hlea hun har sa tak ka to kani chu tianga beidong taka ko mek lai chuan Isua Krista hi engkim thlen chan ani a ama om reng hi kanma mo ti ka ria ka pan ta top mai ani natia beidong lovin pathian ring chung zelin a ayana sai na in buat saya akum le inel na chuan pakhat na ani chiang ta hle ani ka chau deuh chang chuan ka phei ko bun lai ke na chu vele I suan cross a atur na hreom tak ngai tu chuan heng te chu engma ani lei nem ti in ka in chau pur le thin atia a phei ko ka hian I suan cross a tur na thu ta long ani pathian choi moi tur hian talent dang lam bik emo talent tha chung chuang ka nei chung lo crossfit in elna thei top ka chua amaro puinan ka thil ti te ka lana thattaka tha ka thoi pathian ka choi moi ve na ni in ka ria churong bol na chu thanem ngai takin ka len mai thin ani atibok Isaya bung song ruk chang khata chuan haula eng ro ti kan huwa ring tu dei kan thoa kan ena mun tur hi ainang hlom hau lowang a then chu office a ani theya a then chu mani in chunga ani theya a then chu dor nga na ani theya a then chu politics a emo in fiam na huna te po ani thei kan om na huna pianga eng mai tur kan ni ti kherengin mani theina zon thewa zam hau lowin poison takin thawin eng zelang u